a u narednih nekoliko minuta predstavit će nam se... Und nun stellt sich das Ensemble Vuk Stefanović Karadžić aus Rošah mit den Liedern und Tänzen aus Dimitrovgrad vor. Koreograf i umetnički rukovodilac ansambla Siniša Firlović. Umetnički rukovodilac orkestra Darko Ćitić. Uživajte! Velebituti visoka goro, doći ću ti, evo ja skoro, doći ću ti, evo ja skoro. Sviće zora i pjevaju pjevci, ustaj ženo, slanine na svjeci, ustaj ženo, slanine na svjece. Moram ići da poklepćem kosu, da poklepćem